अनौब चहीगी याइफा पाउजेल पिजबगा लोइनना लखीपुर ऑनलाइन पुथोक्सबा जनवरी की तांग अमा निंगथौकाबा नुमित की पाउ ताबिरसे अहानबदा मरुओइबा पाउ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकी चामगा निपान सुबह मन की बात थौरमदा विज्ञान अमदी टेक्नोलॉजी न पुरकपा अवोनबा कयागी मतंगदा पाउदमख्रे अनौब चही न खोंग थांगजिलकपा लोइनना चही असिदा सिम कार्ड आधार कार्ड अमदी यूपीआई न चिंबगी अनौब नियम क्या सेमदौलकले मणिपुर द थोकलिबा इरांग तंगदु लैताबा पुरकननबा चही गे अरोइबदा कप्तानपुर द मियोय क्याना पुंदुना थौनिजख्रे अमसुंग आर्ट एंड क्राफ्ट्स एग्जीबिशन अमदी खुनुंग इसेगी लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन कासार बिना कांदेदा पांगथोकलगने हौजिक मपुंगोइबा पाउ ताबिरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकी चामगा निपान सुबह मन की बात थौरमदा वा ngangladu विज्ञान अमदी टेक्नोलॉजी न चाउखलकपगा इरोइनना अवोनबा पुरकपगी मतंगदा पल्लदुना महाकना हाय काशी तमिल संगमम सरुक जाननबा तमिलनाडुदगी मियोय लिसिंग कया काशीदा लाखी मखोइगा वारी सानबदा अहानबा ओइना एआई टूल भासिनी सिजिनखी महाकना हिंदी दा वा ngangbada एआई टूल भासिनीना मखोइदा तमिल लोंदा तहनखी काशी तमिल संगमम सरुक याबा लाखिबसिंग चांगिंग असिदा अंगकपा पोंगनखी कनागुंबा अमगी लोलदा वांगांगबा मतमदा खुदकता मखोय मसा मसागी लोलसिंगदा मियामना ताबा यागदबा मतम अदु कुइरक्ट्रे मसी मियामना फिल्म येंगबा मतमदसु एआई गी मतेंगना रियल टाइम ट्रांसलेशन तापा फंगलगने मसीगी टेक्नोलॉजी असि अखोयगी स्कूल सिंग हॉस्पिटल सिंग अमदी कोर्ट सिंग द सिजनरबदी अचौबा अवोनबा पुरकलगने ngasi gi naharol singna real time translation ga mari leinana AI tool sing sijinabagi matangda mahangna sagotki भारत न इनोवेशन की हब अमा ओइरकपा से अखोइना लेप्तना होनबगी खुदम अमनि हाइरदुना लिसिंग अनिगा 15 भारत न ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दा मरफुमाथोय सुबदा लेरंबा दु ngasidi निफु सुब मफमदा लेरे हाइकी महाकना हाई नेशन फर्स्ट हाइबा लाइवा असिदगी हेनबा लाइवा लैते हाइबगा लोइनना लाइवा असिगा लोइनना अखोइ भारत मचा सिंगना अखोइगी लेपाक चाखोदहनगनी अमसुंग मसा मरोमदम लेपचबंगा मनगनी हाइबगी वाफम महांगना फोंदोखि एशियन गेम्स दा भारत न मेडल चामगा तरेट अमसुंग एशियन पारा गेम्स दा मेडल चामगा तरामाथोय लौखिबदा हराव फोंदोखिबगा लोइनना लागलिबा लिसिंग अनिगा कुनमरी चाहिए सिदा पांगथोकदौरिबा पेरिस ओलंपिक गेम्स की तमक सानरोइसिंगबु पुंगनिंग थगोटखि अनौब चही न खोंग थांगजिलकपगा लोइनना चही असिदा सिम कार्ड तगिना आधार कार्ड न चिंगबा सेमबदा अनौब नियम कया सेमलकली जनवरी की तांग अमदगी हौदुना अनौब सिम कार्ड लौबदा डिजिटल केवाईसी तौबा तारगने हाना टेलीकम्युनिकेशन लोइसंगना चे चांगी मतेंगना सेम लौरंबादु हौजिकतगिदी डिजिटल केवाईसी तौरगनी हाइक्रे थवोंग असिना सिम कार्ड फ्रॉड तौबा हंथहलगनी हाइरी ऑनलाइन के खुथांगदा आधार कार्ड ता सेमदोकनिंगबसिंग डिसेंबर के 18 फावबदा सेल तिंगलमदबा अदु जनवरी था सितगी लुपा यांखै कक्कदौरी अदुगा कनागुमा मियोय अमगी चही अमा चुपना सिजनदना लैबा पेटीएम फोन पे नत्रगा गूगल पे न चिंबगी यूपीआई अकाउंट सिंग जनवरी था सितगी थिंगजिनबा होरगनी हाइरी प्रज्ञान कोचिंग सेंटर गुवाहाटी न नुंगाइरबा पाव अमा पुदना लाक्चरी APSC प्रीलिम्स अमदी मेंस लोइनना नीट अमदी JEE की रेगुलर अमदी फाउंडेशन कोर्स अमदी गवर्नमेंट की ग्रेड 3 परीक्षा की दमक क्लास हौदोकचरे लोइनना जनवरी था सिगी अहानबा चयुलदगी टेट एग्जाम की दमक इंग्लिश करंट अफेयर्स मैथ्स न चिंबा सब्जेक्ट सिंगी क्लास हौरगनी डॉक्टर दयानंद पाठकना चेयरपर्सन ओइरिबा कोचिंग सेंटर असिदा रिटायर्ड DC थानेश्वर मलाकार अमदी डॉक्टर जोगन चंद्र कोलिता डीन ऑफ साइंस गुवाहाटी यूनिवर्सिटी न चिंबा अखन्ना बोजा सिंगना सेंटर असिगी एडवाइजर ओइबिरी ngasimak lengsinbirago प्रज्ञान कोचिंग सेंटर काहिलीपारा गुवाहाटी 19 अकुप मरोल की दमक सेंटर असिगी डायरेक्टर डॉक्टर मैतानजम गोपाल सिंह की मोबाइल नंबर 8638279302 नत्रगा 6900137192 नंबर असिदा पाव फाउनबिरगु नत्रगा सेंटर असिगी वेबसाइट pragyancoachingcenter.com वेबसाइट असिदा चंगबिरगु हाइलाकांदगी रविंद्र भवन दा इराय नुमिता पांगथोकिबा फैशन इवेंट
Nandini Chaudhurina Miss Hailakandi Diva 2023 gi mingthol phangkhre. Beauty contest asida Madhavi Debna first runners up aduga Silpa Dasna second runners up takhe. KH Krishnamohan Singhabo All Assam Students Union ASU Central Committee ki executive member in khalakpada Assam University Silchar gi Bir Tigendrajit statue gi donor oiriba CH Hemchandra Singha gi sangai da pangthokiba achamba thorum amada lengyan fi khudul tamduna haraute amba phongdokre. Assam University Manipuri Students Union gi member singbusu taramna okhiba thorum aduda oja nongthombam dhirensu sarukya khi hairi. Lakhipur sub-district ki manung chanbada laiba Bibir Gram Kaptanpur part 18 da Singirbon Dolugram Anua Manung Rupai Bali Chandam Laikai Wapokpi Chingdong Laikai Bibir Gram Lamar Gram na chingba khungang sing asigi miyo yangkhairom na punduna ngarang chahi gi aroiba nimita Manipur da thogliba kanglup ki irang asi athuba matam da tangdu leitaba porakna naba lai khuram jebagi thoromama Jamungbam Radabalop ki sangai da pangthokre thoramda irang asi da laikhidraba singi damak minute ama tumina leptuna thongni jakibaga loinana anoba chahi lising aniga konmarina lak pasida nungsi chanana hingminaduna ana yak yaudana nungaiba punsi marel gi damak taibang mapuda nijaki social activist Ningombam Ranjit amadi thongnaujam tonsingi lamjing makha da pangthokiba thoromasida Gurumayum Narahari Sharma Ningombam Moton Babu Laisang Them Nanda Babu na chingba miyoi kayana sarugyaki. Art and Crafts Exhibition amadi khunung isegi lecture cum demonstration gi oiba tharomama lakliba January ki tang 19 dagi numit humni chupna South Barak Complex Binakandi Part 2 da pangthokadori United Clubs Organization Lakhipur na silang ba tharomasigi manungchanna yelho yangkok amadi lafula da thoithoiba mayang lambam na yekpa line sing amadi khunna saba pulam sing exhibition pangthokani khutsa gi thabak toriba singna Tharomasida saruk yabina basu hairi Tharonga mari lenana class 1 dagina class 12 ki manungda tangkak mari thokna layak pa henda nagadori khunung isegi lamda sagnai rabi laurembam bedabatina khunung isegi lamda lecture amadi demonstration utbigani aduga lamda masigi kabi singna bhausa amadi art ta meet eng thamduna saireng saidinagani haina UCO Lakhipur gi general secretary N Nandamohan amadi art exhibition gi convener L Syamol khangalakli. Nungairaba Pao Kasar Pulertolda Holistic Therapy Center ama hangdokjare Yoga Acupressure amadi Physiotherapy gi matengna adomgi khwang naba khud haigatpa yadaba khu tangda naba saru amadi singli naurida nungaitaba paralysis asina chingba hakchangi nungaitaba kaya laengnana bagi tamak ngasimak lengsin biragu Senior Consultant Yoga Acupressure and Physiotherapy Specialist in Ortho and Neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fulertol Kasarasam Nongmaijing natabada numit khudingi ayuki pung 8 dagi numidangi pung 3 phawba layengzari Mobile number 8638078821 ni Aroibada Maroiba Pao Amukhana Pradhan Mantri Narendra Modi na mahaki chamaga 9 suba man ki baat thoramda bigyan amadi technology na purakpa awonba kaya gi matang da pawdomkhre Anoba chahi na khong thangjilakpa kaloinana chahi asida SIM card Aadhaar card amadi UPI na chingbagi anoba niyom kaya semdolakli Manipur da thokliba irang tangdu leitaba puraknanaba chahi gi aroibada Kaptanpur da miyoi kaya na punduna thongnijakre amasung Art and Crafts Exhibition amadi khunung isegi lecture cum demonstration Kasar Binakandi da pangthoklagani Lakhipuronline YouTube channel gi paw sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare